e whaatalofa atu ia te oe nei tai a fau. O le aso le nei na whai e Iova, tātou te oli ma tātou whiwhia ai. Ia le tua e whaatalofa atu i au nā le tua i so se whata whaitaulanga. Ia o lo whapena o na whaafale turu ia ma whaafale le malu o na o le finangalo ma tala le leia le tua. Ia whaatalofa atu le nei tai au. Ma lo le whaatotoa, ma lo le usai, tonu e le whaingo fie, tātou ngā luenga whai, ia i tai tonu lava o no lo lofa i le tua, ma lo i oi atu i le tua, i mo whai e lava o na e te oe le malosi, ia ma le usai e whapena o na tautua i le tua ma lo na finangalo, whaatalo whaatfo i tupu mutamali, o fai upu so tātou atunu mai lava i maunga te tele se pa ia maunga iti e whaafina ia tu nei tai au. Haleluia. Ia au ta maa ma tina matua so tātou atunu ia whaafina ia tu. Ngā te le ia whaafina e te fo i le whaatonu tātou Paul Kalame le sunga ia Pastor Mike Beretta ia e me se fo i le so atau ia pole usa o na fo ia malele wailele ia whaatalofa atu nei tai au ia le li. Ia i le taritonunga ia au te le ia ruloa ia o mo whauna o whailoa i mau whaatalofa atu i se mātou teitai. I sunga le whoma ia Dr. Benjamin Williams ia mai whatoa ia Simotu ia o whapena anum mātou ngā lulua i le whamano le ale Akapi International Ministry ia i nei New Zealand ia le ngate leo no fo to ia ina o le 5-4 Ministry Apostolo Profeta Evangelia ia fai fiau ai mesio fai a onga le upa le tua i whaatalo whatu nei te au ia ai mesi fai auto whatua le whangaluina sio matou tama te tai au au ia le sunga i fo mai Dr. Yeti Mangeo, ia e mese fo i le wharitua ia Palepa Mangeo, ia whawhilo ia te nei tai au, talo fo i le sunga fo mai te tai Australia, ia Dr. Senga Mua, ia mese fo i wharitua whanalo, ia whatalo whatu nei tai au, mese le tanga luenga Australia, Hawaii, Alaska, Amerika, Samoa, ia whatalo fo i au auna le tua i Samoa, to ina i Samoa male mese pulenga ia whawhino ia tu nei tai au sa whamanu malo Yesu au na le tua tai i so se whamalu whawhino ia tu swafo Yesu o tātou olo tātou tono tino keriso we are one even le leo whapengaunga ese ia ingo o whaingoa ai ma whamalu ma tanga luenga ia ai e tātou nungo tātou lava e tasi o tino ke wiso o lo tātou whalau te reina malo le tua. Haleluia ia whamunia le tua le tai au i lau whanung longo e ala fo i se whaasoa i le upa le tua nei aso a tātou tilo atu nei aso i nei vai aso o le vai aso le tātou whamunatu ina ai le ngā luenga maunu malo na whai le tātou whaola au Yesu ke wiso. Ia au te le ia lua le upa le tua ia mi te leo i mau se talo nei tai au. Haleluia le tua ia te oe le viinga, ia te oe le whamanu, ia te oe fo i le whanitanga. Noa na o haua le tua o se mea whainga luenga, whapena o na whaima lava o la upu. Na e mana o lava le tua e te saulalo nei lau langi ma e whatino ina ngā luenga pa you need us e whapenana to be a mouthpiece of your word to the world, Father God. And I pray, Father God, in the Efesoso ani mai I mawhai o na o whaangana ino lo ngutu I upu e whina ngalo ai oe ta mai ave ai lau whiau I whapena na alo ma le mana lang upu lau whau unga le tua so seise whaalongolongo ma mata le tua ia o tuai le marusi anga leo la upu ia whamanuia oe le tua le whaalongolongo lau whanau e ala I nei tai au ia whamanuia fo ia I mātou uma whawhitai le tua I lau whau unga o no o Yesu
Amen and amen. Hallelujah. Ia le tua. Ia ole tatou fa malosi nei tai au. Ia o mo mari luka e se fulu fa po suma leva. O lo fa autuina nei tai au o le pule mana. Amen. The authority and the power. Hallelujah. O le lava yaso lo stato o mai le me ta o le te inga le nganu pa ia. Ia lava I te tonu ole vaenga lea ia le. Aka ko so e fa penga lava onga ia te tonu ole tato mta upu lea le onga ole authority male mana ia o fa penga onga au mai Yesu Keriso ia tato ia fa penga ona tato mala mai fo na ona to e fa manatu atu ia te oi tonu ole wa e silfia wa e loa. Hallelujah. Ai o fa penga lava le upa le tua e to e fa manatu mai tato manatua. Amen. Ia lela utano e faitau tatu si lea o le LUKA ngai se furu ia lona fai upo e se furu maleiva mai fauta o tala le Yesu mai fauta o te foai ia te outou le pule e soli ai ngata ma akarava ma le malosi uma o le fili ele ai lava se mea ele anga ai outou. Behold, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Hallelujah. Or nothing will injure you. Ngaya te tala lea Yesu, ngaya tala Yesu ngafai ona uso. Na amia Yesu ona uso. Ia mafapena ona o tala fo ile kilo la mta upo se fulu o mtusa matai fa mai le matai ona se fulu for my Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive or cast out impure spirit and to heal every disease and sickness. Praise the Lord. Hallelujah. Le la to su ele stusi le tam fai tau atu nei taia ina ia to fa manatu atu ia te o le pule mana. Hallelujah. Hallelujah. Efeso momua no fai upa suma leiva ia se ia nga I mai le fai upa lua suma to nela utang fai tau ina atu mai. Yeah, I'll go on verse 18. Fapea ia faapulaina mata o tō loto. Ina ia o tō iloa le winga o le whaamoe ilona wala au mai. Ma le winga o whaura inga mea lei o ilana tō whinga. Ua sili mo le aupa ia. Ma le winga o le sili ese lava o lona mana ua ia I tātou o whaatotua e tusa ma le ngaluenga alona mana tele lava na ia matua ngalue ai ia Keriso ina ua toe whaatuina mai o ia na ie uoti ma whaanofo ia te ia I lona I tū tamatau I mea o le langi e sili lava ia li sili umalava ma whai pule ma ua malolosi ma alii ma ingo umalava e tā ua e le ngata I le olanga nei ai o fo'i le atali ua ia tuina fo'i mea uma I lalo o ona vai ma tuina atu o ia e fai maulu o mea umalava mole e kalesia o lona tino lea o le tumu o le na te whaatumuina mea umalava I mea uma. Praise the Lord. O te peono o fia
tala no atu ia joe nei taia. Ole pule malemana. The authority and power. Ai sea e te tauai o na tātou I loa mea. Ole mea moni lava. A whai e ke alu e ke whai e se ngaluenga e ke le malamalama I lau mea whai. A whai e ke alu e whai se ngaluenga a e ke le iloa le mea ke alu e whai. E le ia ke oe se toa, e le ia ke oe se mautonu. Awa fo I e ke le uloa le mea le ke alu e whai pe whawhewhenga whai. Hallelujah. A e kilo I anga I le pule malemana. O lea wha mai le tala Yesu. A ia whai atu I o nau so. Wala au atu e o mai. Wha mai le tala Yesu. O outu ina atu I a te utou. Le pule malemana. O Yesu le whetalai. Hallelujah. A e koe kilo fo ila le LUKA nga I le ta upo e iwa tusia LUKA. Le whai ma autu a. Le whapea tala Yesu. He called 12 disciples together and gave them power and authority over all demons to heal disease. Olono winga ise whaupunga foi le po se whamitalanga e au mai a te mwhaino o to e mawhau antilia. Ai tātou te le I o e whaile ngaruenga le atua. Whamaile kala Yesu mai aua nei o tōtu ua Yerusalema. O lea o tātou malamalama tala Yesu na whai. Mai aua nei o tōtu ua Yerusalema. Ai o e whaakarikari. Le mea na fola ina o le nganga pa ia. Ina ia fio I fo le nganga pa ia. Se ia o tōua. E whauina o tō ma whaatumuina o tō le nganga pa ia. Ma ia whaapena na o tō maua le mana. Praise the Lord. E iai le tali tōnunga. E le mawhai o na kango Yesu e ave kākou e whai le ngaluenga. Se I vanga nā ua tātou o ia I tātou le malo si anga lea. O le mana lea. E whaapenga o ngā whaamalo sia oe. E whaapenga o ngā e alu ai e whaatino le ngaluenga. O le au penga lea. E alu ma oe e whaapenga o ngā whaatino le ngaluenga. O le meo ke fia ai. O le tala ale tusi lea Efeso. Mai o le mana lea Lea nga whaatuina mai ke riso nai leoti, mai le tunga mau. O le mana lava lea, ka wha mai, o le mana tele lava lea. Praise the Lord. Mai male winga siri e se lava o lona mana wa ia I tātou o e whaatuatua. O le mana siri ese. Hallelujah. O lea o ia ke oi. O lea o ia tia. Le whanau o le tua le nei tae. Hallelujah. O lo ia I tātou le mana lea o le tu. And you had that authority. Ka kou koe kilo ai le amata. Lea e whai maritala tu spa ia nga tuu ai le tua le meka o le pule ia atamu. E ngake pule ai ma va ai le lanolangi. To look after the world. The authority o le pule lea. Lewa kako malama. Le pule lea ngatu e le tua I le tangata I le rua ia. Lea ngā sau ia satan. Ma take le authority lea. Ina ua wheo le tangata. Lea kalangoa kuspa ia lefe mai. That Satan he is the God
the small g of this world. E uila nga pulea sa kangi le lano langi le nei. Pare whaafetai le atua. O noro tātou wari o Yesu Keriso. Hallelujah. Nyewa tātou whaitau le tusi lea. Whamai le tala Yesu. Mo outu ina atu ya te outou le pule ma le mana tau te soli ai ngata makarava. Wow. Ma le malosi umalava o le fili. Ke lo oe e ui e iai le malosi o le fili. Wa ngarangai whamakala mai ngā. Ma le malosi umalava o le fili. E iai la le malosi anga le fili. Ai whai mai le tala Yesu i mo outu ina atu ya te outou le pule lea. Ma le mana lea. Tau te soli ai ngata makarava. Ma le malosi umalava o le fili. We know Jesus. Mea ngā lenga o fia whaitau tusi lea a Efeso. O loo whaamalama mai ai a tātou Yesu. O ka kou o le ekalesia. O Yesu o le ulu lea o le ekalesia. A e kilo lai mea le authority lea Yesu. O ia o le ulu. Can you say praise the Lord? O ia o le ulu. O tātou o le tino Keriso. O le ekalesia le e whaikau whale lei ai. Mai na ia matuanga lue foi ia Keriso o lo kalangoa ngai le mana lea. Ina ua toe whaatuina mai o ia na ie woti. Hallelujah. Le manga lea nga whaatuina mai Keriso na ie woti. Ma ngai a kele le bele ma whaanofo ia te ia I lona I tū tau matau. I mea o le langi. O le mana lea. Nga whaatu ina mai Keriso na ie woti. Ma whaangofo ia te ia I le tū tau matau o le atua. Hallelujah. I mea o le langi. Whamaila o le whaipoilosi sumatasi e sili lava ia li sili lumalava. Lea kamu whai e whamatal e vatu ia te oe le whaitau matanga o fia lea ngai e malamalama le iai. E sili lava ia li sili umalava ma whai pule o lo kalangoa I le fili ese uma rank ma e ua malolosi ma alii mai ngoa umalava e tā ua e le ngata I le olanga nei ai o fo'i le atali. I le atali ua ia tuuina fo'i mea uma. Whai mailan kana tuspa ia ua ku'u e le atua mea uma. Everything ua kango le atua tu mai ua ia o ia lea o le atua. Hallelujah. Whamai ua ia tuuina fo'i mea uma I lalo o na vai. O vai o ai lea ua tuu ai e le tua mea uma. O Yesu. Hallelujah. Ua ia tuuina fo'i mea uma I lalo o na vai. Ma whau la oi. Ma whau oi le tai aole nei. Me peonga e kilo le whaitau. O Yesu o ia o le ulu o le kalesia. Lera mangai e almena. Hallelujah. Mai ua praise the Lord. Ua ia tuuina fo'i mea uma I lalo na vai. Ma tuuina atu o ia e whai maulu o mea umalava mole e kalesia. Mai kau mai la o le tala lea. Whamai ua tuu e le tua mea uma I lalo o na vai. Ma tuuina atu o ia e whai maulu o mea umalava. Amen. Wow. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ma ngai a kere le mea lea le ngaka wakango le tua ku umea uma ku ilalo vai o Yesu. O vai la o Yesu. Ma kauria le fa mane kala tuspa ia. O Yesu o io le ulu o le kalesia. O le tino la o le kalesia. E sau mai ai le ua. Se ia o ilalo vai. O vai la o Yesu.
o le kalango o ngai o ka ko le kalesia ka so le tino. Haleluya. O mea mala ua kuele tua i lalo mai o Yesu o ngai o le ekalesia nga o ye lalo o ka ko so o ka ko la leo mo fa mai ku uma mea uma i lalo tato vai. Aisha ona o Keriso. Can you say praise the Lord? Hallelujah. Ua ia tu ina fo mea uma i lalo na vai. Ma tu ina atu o ie fai maulu o mea uma lava mole ekalesia o lona tino lea o le tumu o le na te faatumuina mea uma i mea uma lava. Praise the Lord. Lela wa fa me Yesu ya kako. Wa o kuinga aku ya ke o kou le pule malemana. O ai le utala no. O le ulu le kalesia. A faio oi wa etalia Yesu. A vea mawhaola i lo wola. Wa e iai to tono le aingo le tua. O ngala e ke la vea le tino Keriso. Can you say praise the Lord? Ia e loala. Ma ia e mautino. O Yesu o io le ulu le kalesia. Nga ia fetalai mai. O outu ina atu ia te o le pule. Male mana. Ia e loa fo ile tai au le nei. O mea umalava. Ua tu uele atua i lano vai o Keriso. Haleluya. A ku i lano vai o Keriso. Ua la vea kwa i fo i makakou re kalesia aisia. O ngā kakou re tino Keriso. E control mai la Yesu. O le authority le ya Yesu. O le ua ku umai e Yesu ya kakou. Praise the Lord. That Jesus says, I give you the authority. Le pule le ya te au. Wa oku inga aku ya te oto. Le mana lea. Ne ya te au. Wa oku inga aku ya te oto. O le ale me fai. Ko ke soli ya ngata makarava. Ko ke mangu malo ai ngā ruwenga malava le fini mane malosi o longa manga. Hallelujah. Ke lo o le makua. Ele se kama impa, ele se kama imana, ele se kama ipawale ya kako. Can you say praise the Lord? Ole authority nga ya ke o ele se kama authority. Le pule nga ya oi. Ole pule fa pe nga o nga e fa yaku wai i se mea e fa pe nga o nga uska. Aya ke o se pule. O le pule nga e me fai inga e fai se fatonunga. A fai o au o se, le ara fai a whengo fie tono whare whengan wenga. A fa peo au o le pule o se whare whengan wenga. A fai atu sau fatonunga i se tangata e sau. Pe alu e malolo. E au e sau sikai. E leo sikai o songa o se, o au o songa kama. E usikai onga ole authority le ya kia. Le malo si anga le ya tia. E mawhai ai onga o whakongua le tangata. A whai e o lo e ya ki oe se whakaika inga o whaitono a inga. Ole authority le kama. He is the head of the family. E mawhai ai onga ia whaakongkongua ma me i langa whangau e o siona to olua. O le ulu ngā kalango mai ai ngā anga i le tamā o le ulu o le ainga e peo ke wisa o le ulu o le kalesia. O mea umala e whai a koere ka mai usi kai mai ane to olua ma le whanau. A whai o se sa o se ainga ua ave i aile le whaatuatuanga a se ainga i se sao se ainga. E whai masao. O le nātangata. O le a ia whaatonu tonu ina a toa, ma wha maupopo a toa le ainga poto poto. So se kaimi ala e whai e isangatala. E usita ia o mai tangata. Pela i kiki. Can you say praise the Lord? Pela i kiki
a fai ua ave iai le whaatuatuanga lea ma le pule lea ngā ke whaafoe inga i ainga e ka kaula i tangata uma o le ainga e ka kaunga usi kai le ke me whai se tala aisea o le authority o le pule o le authority la le ua ia kako e le o se kamai authority e le o se kamai pule e le o se whasi pule lea ngā mai e Yesu ia tātou le ai o le pule lea ngā whapenga o ngā kue lea tua ia Yesu o mea uma ngā le mea whame wa ia tu ina fo i mea uma o ai lea i lea tua o le whaea lea tua i lona alo lea wa kako wanga ia ko ngei mai Yesu o le whaamana tuinga o le maliu tanumia toe tu o le whaola le toe tu manu malo o le misionga lea Yesu lea ngā whapenganga sau e whataunu ua mo whapenganga amen he made it hallelujah whapenganga ma whai e ke wiso lea la ua whakaungu ua malie le loto le tua i lona alo pele to das hallelujah fa mailo le tala le fa mailo le kala kuspaia o nga kango le o le tua ua tu mea o mai lalo vai o Yesu ma tu ina atu o ia o Yesu lea e fai maulu hallelujah amen na ke pulea mea uma lava o le ke riso lea kako ke karikongu ai o lo o iai le manu malo lo iai le pule ato toa i le lalolangi e le koe pule la sakangi e ui o lo o fai mai he's the God of this world but wa overcome Yesu mea ngai fa amerikana kuspaia e hai above Yesu his name is above all name every knees a whaalongo iai le ki a Apollo i le ngoa lea e ifo i usikai ke leo mera ngā whameka kuspaia e whaiaku i le ki a Apollo a i le ke mongi e alu i whafo e alu e usikai a e whaiaku i le mai e malolo ai sea e le onga o oi ai o le pule lea ia ke oi ma le mana lea praise the Lord o le mafuanga le o maia le whamalosi le tai au lini ia e ilo le mea ngai au know what you got or know what you have o le ale mea ngai atu hallelujah o e malamalama le authority le wa mai le tua ya kako e le se authority whengai kako ke so nga whai e mea ai o le authority le kako ke overcoming ai ia mea whainga ka o le soifuanga le kako ke o le lalolangi nei o le taua le kako ke kauai o le taua whale anganga e ka kau foila nga eiloa o a upenga kako ke kauai o a upenga whale anganga ia eiloa foi le authority le ia ke oe mane mana le ia ke oe e whapenga nga e kauinga e ke whaonga inga e ke kauinga le taua le ngaka e ke whaonga ina le upua le tua kala ngō foi o futau a toa le kala ngō aile kuspaia e whapenga nga whaofuina i tātou ke wisiano ia a e ia eiloa o le upua le tua e ke whaonga inga ailea ne malusi anga lea o le authority lea ki oe ma le manga lea te oe ke kaukalai whaonga i le upu lea le tua i mea uma e ke whapenga o ngā rua whapsanga hallelujah o le kala kus the same power that God raised Jesus le mana whaola leo le tua the same power that God that is in you is in me hallelujah ai ke lo el me fai you need to exercise You need to exercise that authority. You need to exercise that power. Hallelujah.
Ele ai se kei mi fa pengao nga o ai la o apostolo ma Yesu e faile nga luenga tala ele fa malolo o me se mai e me so se kei mi la unga Yesu so se kei mi o ai la fion pa ia le tua e o Yesu ma ia le moto tangata amen e kakawa o nga uma faile fa malolo tutuli te moni fa malolo ma uma. Hallelujah. Praise the Lord. Ia e loa o lo ia te o le pule lea. Ia o wi lo foi o lo ia te o le pule lea. Hallelujah. Le mafuanga le o kam foi ko e mai le tai e fa mangaku ya tato. Le to tu manu malo le o tato ke wiso. Hallelujah. O le tatou fa manantunga ka ko ke manga kua pea a o tatou ngai atu le aso atai au. Hallelujah. Le fai o le aso maliu. Praise the Lord. Amen. Fa fitai le tua. Fa fitai a Yesu. Ai kilo le me na le mission a Yesu nga ia fai ngai me uma mo ka ko it's not for him ele I fai a Yesu mo ia ai kilo foi le ngaluenga nga fatino ele tua na ia ofo ina mai ai lo na alo mo ele mo le tua e mo oi va ile lofa ke le tua ya kako le lofa ke le tu ya kako. Hallelujah. Menga kako koe mafau lo loto I foi o tatu tangata o ai kako o sau ai o ia o le tua o le ali o li a o ai le tangata wa manatu mai ai le tangata nga sala le tangata leanga. Hallelujah. O ai kako wa mga ia le tua. Hallelujah. Ai ke lo o le mafau fau o le tua. Maku o le alofa nga o le tua ya kako. E mafau fau lo loto I le alofa lea. Wa fai le tua mea uma wa kapenga le tua mea uma mole tangata. Ai foi la le sawo Yesu le nga sawo ilanga mission le nga sawo fai. O mea umanga fai a Yesu e mo oe e mo hau ele I fai a mo ia fai mai le kala ua ia tu ui na foi mea uma ilano na vai ma tu ui na atu o ia fai maulu o mea uma lava fai mai le mole e kalesia o aila le kalesia o kako fai a Yesu ma le tua mea uma mo oe mo hau ngala u ia kako o le authority le ia Yesu wa ku mai a tatou o le mana le nga faatui na mai ke riso mai le tunga mau for make the same power that God raised Jesus, the same power that He gave it to us. O le mana faola o ngala ia ke oe ngala ia ke a o le ngā pule male mana lea, we need to exercise. E ka kaung kako whakai ka ia. Hallelujah. Mea ngai ka ua I kere. Amen. Whae e o lima I rungo o lau whanau. Hallelujah. Awange e mawhau o se mea ke whaia. Hallelujah. O isi kei mea a malolo se tangata walu, tangata whamaisa o kakalo, wa malolo le mai, ngā whae o lima, ngā alu eser ke mongi. E kere alo e ki kama whai aku I ka ngaka se wa sola eser ke mongi ha. Wa solo ma malolo le mai a. E leo ka kou whamolmone. Amen. E leo ka kou. Ele o se mea kako ke mika ai ma kako whape whasole wa malolo le mai au. Wa usika I le ke mongi a kia wa anu I whafor ke mongi. Hallelujah. Ele whame Yesu ila wa whame awangi o ko mika wa o I whafor ke mongi. Ai o ko fia ia o ko mika o kusia o ko ngo.
Haleluya. Ai nga mai Yesu ya kako kereo kako ke mikai. Bari ia fa penga onga kako ke oi inga ia fa penga nga soli ai ngata. Ia eilo. Ole ngata male akarawa o kama ia makua poison poison paha fa inga ia usia ngaka ke lo ya oi fai fo ia umo mua usia ngaka ia kama le kilo ka le pokala be fo ia le isi keminga de pe kula ale wai nga aver fa ba mali bortanga. Amen. Ole mahalosi ole onga. Poisonous kelo o ngaruenga ki apo. Ole onga yo nga me fai poison. Ngaruenga le ole lalo langi poison. Me uma ye fai ki apolo sa kangi manga au le lalo langi ni. Senga o me o onga poison uma me le kang ave tangata. Ai fa mai kala Yesu. Wo o tu ina tu ya te le pule le. Le mana lea ngaya oi haleluya ore kemia nga ekadia Yesu o ekadia le tangata le yele pule mana wa fio ke riso yake oi haleluya ma Yesu o me umo ki kaukala ye le kere o kaukala fua o lo ke kaukala lo kama o me umo fai mai lo kama ya ke me ngo ki fai mai le kala Yesu I'm in the Father in me, I'm in you. Amen. O Yesu o lo totonu o tama. O le tama o lo totonu ya o Yesu. Hallelujah. O Yesu o totonu o tato. Bava aila ye le mahalosi ke lo le menga ya. Le mahalosi o le mere ya kia. O lo afio le atua, lo afio Yesu ke biso, o lo afio le ngapa ia. Ito tono kako peo mo faia ku le vaiaso nang kia ngei haleluya ile faolaina o le tangata le faolaina tangata le kokong o le kangaka le femelo tala ale tua o ke le fia fio ile I fale fai lima tangata o ke fia fio le fare nga oa nga o fai yo lama lima o le kingo na tangata femelo tala tus paia o ke leilo tu sa konito o tino o le manu e fio ile nganga le tu era wa fio mai le ai nga tu o ngofo ko kongo oi o lo o ai la ya te o le mana le ma le pule le e ke fai ya tu ai la ile suwa fa Yesu ke biso e malo lo ile ba ia malo lo haleluya e malo lo ile kensa e malo lo so se ko ai nga mai e halu ai fa for ke mongi the authority so se kebe ki kaukalai e ke lo ele ki ofa americana kuspaya o manongi o upu ia ka ko ke kaukalai tulo so se upu e sau mai to tono oi awane ingalo ia te oilo sau e maripule ele ngata lo sau o le pule a sau ai fo i malimana menga le fa americana kuspaya o le manongi o le ola o ko le ola inisi ai se o upu uma ia ka kaukalai o ngai alu waku male pule e alu waku male mana fa menor kala tuspaya o le manongi o le ola o ko le ola istangata o le manongi o le oti e o ko le oti istangata so se kaimi la ke kaukala mai ia eilo o nga ke kaukala mai male mana o nga ke kaukala mai male pule o me umanga sau ko oe e sau male mana e sau male pule melanga e fai aku ai lau kama o oers kama ko ai akamai ke loi nga ke ka e iu nga e leilo aku kala lai fai nga le hanu lau tala ai e lo nga lu aku kala la lu aku maleola haleluya o oyo se tangata manuia o oe wa e malo lo ile suafa Yesu Kristo haleluya fai mai e fai atu ai le maunga le sikia e le kalango le maunga le ile kingo ngi le fa fika audio me ume ke kala kwai ia fa penga nga malo lo ia lu ese ia fa lo longo ia usikai haleluya amen praise the Lord haleluya
I had that authority. Kero ki whawhikai le tu. O mea umala. Ke kawa uia exercise ya. O ke kawa exercise. I exercise that authority. I exercise that power. Se kemi o ke whaalunga o ki ngā se vahenga o kingo. O ku walo rima whaku ile suwafo Yesu ke riso ia marolo. Hallelujah. Ele leva kadua ngai whenga waru lo ka waru. Ke ia lo. Lae ke. O lae averta vale o vaku pese me whengare. E kokolo mai kua. So o ke kilo. So le makua wa makanga pong sawa. Nifo ale pong sawa whengare. Whawhikai le tuari ngā so ole lawe ingo lo wola. O vai akua makua o kaule i lo ko se tangata la ke averta vale. O le me sili on whawhikai le tu. Waru ese mai le ka avale bo afu mai ese mai moto wei. Alo ke alu nga ile aonga. Ai ira keminga o whaalongo e fuilea o wako saule. Ia o le fai whamatala i stangata mamone kama whenora kua ula. Kama ngā e vave i o le oso. Kama me ala kua ngari kaua le tūrau le whai ai. Umalo. Lala e anu le tawa. Au whano pose mea lako kolo mai whenga saua whapea. Ngā kua wapongi saua kua ka vidi vili ane anu kama whai le wa. O lo lima fwoi wa whapea ngā kau keke whenga kama whai e kau whapaka le. Para lau kau kala kui le tua. Ile suwafo Yesu Keriso, ile suwafo Yesu Keriso ia umalolo, ia malolo sofo Yesu. Kama whaia le mimilo kone le tamale. O ngā pakale au kafore awala. Ai, o ke no mia la whapelo ua. Ma u kaukala, tu i whapelo ua. Aleluia, alau ke kaukala. Ile suwafo Yesu Keriso. Kaukala ku ile tua. Pa i maila whamalolonga, ia whamalolo mai e teo. O woso ko ifa fofinga ka mfai yengi ka avale fole e o mai ala ki kilo mai ala a yese me a fai ngai ia ala wo yetanga to ilo mai mele tupu to norta vale o so va ke wa dai la ke pe tisi foi ngale ala fai ko la tala la lo mi ala ur mo fa in the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Nei leva o lau ke pipi fa perfect to. A maka longa ko va ko pe o se toto foi lea o ko e halu nga ilalo. Mo ko sau malia ilalo. Ma va ko mo malia kwa. Au o ke ese foi ya wa maka foi nga ke ese ne mafa o mata. Hallelujah. Amen. Ke lo e nga uma nga lo to fa longa. Mo ko o ko seki foi le o le ko yese mamma folo ulu maringi niva le no ko yo solo le ko morta vale o va kule le tua fa fetai ta mai lo fa malolonga fa fetai ta mai lo fa malolonga. The authority and power ko share tu ya te oile le taia talua nei ya pe wolua nei va yaso lua nei va yaso tu lovo yasa mo i lau fafonga. O leo ke fia tu fatu e tu ele fai va vengo le tua. Ia e loa le mea ngai ake oi. Ia e loa, you had that power, you had that authority. E mawhai ai o ngā ruese mausika i le ke mongi. Kio so se kaimia ke whai aku ke mongi i le suwafo Yesu Keriso. Alu i fafo. Ke loi, e alu i fafo. Eleva ai o mata falenga ai keloi e kaukala foila e ke kaukala e ke mokingole mere ke kaukala. If you command that spirit e ke fai aku de suwafo Yesu Keriso ia malolo i le suwafo Yesu Keriso o ko e pise lunga keloi e makua usika ia e usika e usika ile ki apono ai sea nga ile ko yaiso nga malosi o mea umalava wo ilalo va Keriso e o ya sa kangi manga ngaduenga wo ilalo uma le pule anga Yesu Keriso ele ko yaila se malosi e uinga ka ko vai aku mea ye fair ki apono ilalo langi nei. Hallelujah fai pea e la wo ilo ki apono na tau unga male kai malonga kai mi mole ko e mamao le ala foi nga le mi ngoi ki apono longa mafai malonga malosi a ke loe. Ia e no le tai ale nei ia e maukingoa e sili aku le mea ngai ake oi. Hallelujah. Leo ke fia tu fatu yante oi ona uma leo le tatou fa malosi nei tai
Pe ngo fai atu ila tau tino ngomo. O le melo na lua kalwa ngei a pe o lua ngei vai aso. Sa o e vai le fale o se tasi foi o fai fe au le fo e fai atu na por kalame. Ya ma atu la ia le ma eva ma si o uso fo ya wa tau ale lo tu lo fo le o ngale tu. Ia onga ai lo le mai ka ko ai mai le asa mo mi ai mai sa mo ia ai ei lo le fa alo fo le au na le tu onga fo lo la ia le ma ai ale ma le ma mo le kama fo ile so po na faspovi kama po ale povi ia ma tata no le mala onga le tu ile va la ai ale o kama mo le o le pongi male kama pa kala venga au kangola ia le ke wo tu lo fo ia wo folo atu te tonu ia le me ai au fano ko wa maule ponga ivi tu lo wa samo wa maule ivi ai lo fai ele lo ala le o ngale tu wa ia se fale komu ya wo folo atu ame ai wo le seki ia nga ke mala mo fo ya ai mause vi ai ki o e makwale le ya so no fo ale ke kala ngoa ke ki o le fai va vengo le tua ai me se o le mana ma le pule le ya tato sa mo o tala le fe e lua aso tofi as farele o le aso tona ku se ko lua ya so i o maule vi ale to tono lo fa i se tu lo sa mo on ala me nga fai o kamo fai so se kemi e tiu ai pe ai sa me ai kamo fai elef kamo fai ai for pata to foile inga ia kamo fai al wa kule me ai ma ave la lo le hivi le mau al me na mo tupu mo makwa ki nga ia lo fai foile tu lo o pawala le me o loa ne au na le tu sa ma tu fa songe ye wa ko kali ele lo la se uso le wa le fale ala ke alu ma le ngei vi ale le mau lo fai ye wa lu ala ele inu le vai ele ai o ma tu fa wa lu lunga ele YouTube wa lu lunga YouTube kamo fai suengi ni fengale mo kama foi le fainga so soangi ya fa ilo mai mo fa pula ya wal foi fa kai dis kai alu ai or kai foi le no lu por fa ko le ngam kama le fa pe ke le ko fi ai meno le ya kamala ai ki foi le o fa ngole fa ngal fa pula ele ai ya me mali se o tunu usamo o le aso tonai ai ke le ya le fa la open air la tonai o le au ke alu male kamale o le asta astona i o kai mi mo fa le tua ye e fa malo lo mai ye ave se le vi ale lo fa i de suafo Yesu Kristo ia lu ese ma ye malo lo ala ke fa lo la ke fa lo ala kinga la fa ya la tano ke lo o le fa va vengo le tu ngama lama le taya o le astona i o walu fa lo openea kelo o le me mali ma le me fo fongia nga o la hunga le aso nga ma tu la hunga la opene le astona i lea ai fai atu le vala ai o fa longo atu e pe o se me foi lea o le e pipi i lo faiva nga e ka ko ke mal man pe a fai se me finga fe fa la vela vea ke lo po se me la fa la vela vea lo i tono lo fonga o kama kulone sei me vo ke lo e fa ape e fa ya singa ungi ole vi ale nga maui ole wo so mai fa okay ki ala se ungi ole me ala wo sau i fa ele ya la so ma fo fangol ki lo ko nga fo nga le fa vala wa ngalo ya ki ole vi ale le sa mau do fa i wo lua so no fo to ole po sau fafo nga kamo ki lo wa ki ole vi o kamo ko o ke mi ko nginga ala fa ile bala o ko manga ku fa sole ole vi ale nga mau ko i la bo ki ha ia o mai fo le opene o sau fa ku la o ngale tu manga ko fo ile vi e fo ile nga fa me ke lo ba foma ole se me o ma kwale upole tu
ma fa pe nga onga sawi fa le wa sawi fa wale alu re ko komune via ai wa sawi fa fo. Amen. Hallelujah. Ke lo e mera ola tala la nga fai. Ke lo upu ia ka ko kala e tala noa. Aka ko kala le upole ola. Ke lo a saule upole tu me ko kongo kako. E saule upole tu le upole ola ma fulu mai maleanga. Amen. Ke saule upole tu ma au mai fa fo de via le. Amen. Wa ule alu e va ele fo mai. A go fa pe nga au mai fa fo aisa onga ole pule malemana. Ave sa no apate viene tu. Amen. Que lo es. Hallelujah. La que kama exercise ya ule pule malemana. A o fa longo mo mai fa que sua fo Jesus. Fa mai se vai mai alu le fo mai. Alu va ele fo mai fa que okay. E de fa pena fa ku okay fa de nga inga fo mai. Pa no mele que manga o ia o i loa. Ia fa penga o nga makwa o kamo fai fa o nga le mana le. Fa o nga le authority le ale wale ese ke mi ava ngor ka valo ke ale va ai le fo mai nga ia siaki ai o i loa o le ia ke a le pule male mana e fa penga o mea uma wa ku ele tu i lalo va ke viso. O fa penga foi ka ko le kalesia. Same power that God raised Jesus from the dead. It's the same power that God give it to you and me. Fa nga na ka ula ka ko. E ka ko exercise ngal pule mal mana le. Hallelujah. E awala mai fa malo lo mai fo mai, awala mai fa malo lo mai I foala au me uma. O a foi ni vai foi le fa nga e ingwe e mawai e awala mai fa ma ne fa malo lo ngale tu. Amen. But you need to know. Hallelujah. Ia awanga e fa penga onga e fa lango ai e fa penga nga e kari kongu ile tuole. Kari kongu ile tuole. O yai mea mai wole o yai se marusi angor fo mai ma se lor fo mai. Aka ko kalango le kensa o makua. O le mai wa e kensa lor ka fa mai lor ka tanga ia o sa wi fo e fa penga onga. E ke lo e sili atu le pule ma le mana le ia ka ko. E o are kensa malo lo. Amen. Hallelujah. Ai tal tonu la le taya. A fayo ya ki o se ma. Hallelujah. Kali kongo nga ya ki o. Alela fa e o li mal le taya. Hallelujah. A fayo ke e kali kongo e fa malo lo le tuolo ma. Si ia yo li. Ele suafo Yesu Kristo. I fire the cancer in the name of Jesus. Ye malolo, ye aluese in the name of Jesus. Ole ngungu ya malolo le suafo Yesu Kristo. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis B, whatever. Wa maisuka ole toto mawalunga ile suafo Yesu Kristo ya malolo. Right now. Ole ulu tinga, ole fever, so se to inga ole fulu. Ile suafo Yesu Kristo ya malolo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Raftai tamai lau fa malolonga yu matuti. Raftai le tu le pule malemana we amaya I matu te solia ingata makarama ngaluenga umalama fi. E ta tau na matu iloa, tau na matu fa nga ina le tu. E ali ya o le tu. Ati tupu va venga me uma maloloni mai alu ese ke mongi masosola ese ke mongi e ya te o ya le tu e fo ya uma me uma ya te o e tu ma wale fa tau va ali tangata o le me fa ngalo. Afta ile tu le leta yao ona la up fa malosia I manto fa manuia le tu e se mato ile fa tonu se mato por calame ya me se fo le uso lo fa pena no mato mafuta usa ya vai le tu fa manuia ya Samoa a mato wa nga ia tu le tu le fa manatuina o le maliu tanu mia to tu manu malo le mato fa afta tele lava Yesu afta tele lava tama afta tele lava nga pai. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit
for everything. Aftai yang anga pa ia. Aftai yang anga pa ia. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Ya, Samoa. Ole whamalosin dan le chai au. Ya manuia telele. Manuia telele. Le. Ya sumaliu. I may have to manu malo. It's a Good Friday and a good resurrections. Ato to felwa ifo ilava yaso. Tay masani. In Jesus' name, we love you. Amen and amen. All of
Semanu e fano atu ile loloto ole anga sala Nafeta Yesue ilau kulelea utatra tetele